ka Henyu Trap Achik National Movement Southwest Khasi Hills District kelayo ban ai ka jingtho hau sambut menteri rangba ka jelau ba presiden tensong halor kisan teli kimat jingdawa jong ka jej benreu perkaroi kapar jong ka dong kathany hadin belada ban IT ka dorkas uba lambok star marweng ubre presiden ka HANM Southwest Khasi Hills District ulai tu bakaseng kelapa ya ka dorkas hau sambut menteri rangba ka jela halor kisau teli kimat jingdawa ban penyo ya ka ILP haswa ke election arja rapulai na ke sarkar India ban krenlam hapo assembly ban khang persya banti ya uranium ban plino ya ke shispa jingthia hapo Southwest Khasi Hills District mukarwat bat badai ban penbiang ikilenti sengkin na kisnong no kandong jong katega district namar ba prestun udai ru kum menteri badai pej ya katanat PWD baru ban kantiuno ya ka PHC mot hapada syaka CHC kita tak di sokunan ya kabai sarfastun ila dia panawan ini apa plus masin kejengi dan kalian kejengi di dekat masa action melawan ban yakendu bisa sarfastun kalau kanong rim bat halo ti isu jong karib sudah jendru bat tunjuru jong karol kapar jong kadong kata kejengi di kemudian ko ni dawan sarfastun ba midawaya ka isu jong kajak jendru nak untaban ban lek kentur lan ban lek ban karpat no ya ka sokar kami ban penyo no ya ka ILP hang ne ko ka jela ka jungi namar ba katumba ha usnam arajak handai ba layo ya ka resolution di MLE bro ya ka ba kilerai ban ai ya ka ILP ban lek karpat sa sokar kami ban penyo ka ILP nrai haduk menta kimpat yo ya kan ka ILP namar kadai kajing sim sting ya pelan kan ka sarkar NPP bat tunjuru kan ka sarkar sendok dina kali yang kajing itu kaseng ni kerpat jur ya kan ka sarkar pemerintah haswa ke election hajar fulai di kerpat baki deban penurlong ya kan ka ILP ha kan ka jala kajing pada jumlah ban urlong ya kan ka jingdawa jong kari ban gejak benreu di kermen skamba miningkong aya ka ni ka sarkar NPP bat kamtam ka parti NPP ka sahyar hagi babun kiliang bat tunjuru kini ki sarkar ki ba ki nongyalam jeung ki parti ki ba kar ya don lang hakani ka MDA ki sahyar ha ki babun kiliang bat kebaar pat i kepat ya i sarfastun ba kuba hakini ki sni aswa kani ki election ba ngilai i hakini ki benai ki baladap ba i ong ba yung persya ya kan ka banti yung uranium menang ni napo kadong katan kejungi de nrai mentapak sa sistem kumbang ngalaban hak ka por kepala daerah ngalaban i sarfastun ba hakan ka swa ke election bahkan don ka kejungi lang jong baro ki minister ibadon hapo jong ka sarkar MDA ba lakum do baki dai banra hak isu jong ka assembly ban sim ya kawai kasur ban kawai kadur baro ki indre pengut ki MLA baki de ban yarai ban nomsya ban ti ya uni mat kendau nang ni napo kadong kan kejungi jong Southwest Khasi Hills District bat nomar bakani kadai ki isu jong kajak benreu nadu ki por ki ba mensua bat haduk mentaru kani ki isu ki empat ya bat hakini ki kindiat sngi kindiat benai ki beladap ba ka ki imbiang kani ki isu uranium nrai mentah haswa kan ke election ro i kerpat ba i sarfastun in kran hapo ka assembly kerpat ya i sarfastun ba in petlam ya karoi kapar hang ne hapo kadong kathan kejengi bat khamtam ban plino ya kan ka chispa jingtia bat barbor ni saja kran bat i MLA kejengi iba Rinington bat iba Rinington lai ila simkia ya kan ka kam bat nrai mentapat in kentu biang sa i sarfastun bakinya simkia lang ban penyo no ban plino ya kanika hispa jingtia hang ni hapo ka dong kathan kejengi namar ba hak nadu tu por bam swa ba iba ruel ila pli ila yo ban chna ya kanika building hadukat ni wat nrai kam syam lakot ban pendep ya ke building nrai ni so komen ru hak tuju ke por ba imli sikya bat hakoi pat kalian kerpat iba stun bal kumlu bam ta kanika building keladap ya baru kijing.com nrai stang ban pli bat gumjuru ban bu ya ki pus jong kani ka hospital lakum ban pendap hapo kani ka election kenang ba ka sarkar NPP ro kan yo ya kajing mentoy bat kan yo ro kajing sanya na upaj ba bat gumjuru ya kinong nikmat kajing kin yo ya kajing sanya na upaj ba bat kabalai kabasaw pat ni kerpat ya i sarfastun ibadai i in charge jong ka PWD
ba sngap ha ban peklam ya kilinti kisingkin kijungi hangne ha kadong kathan kijungi namar ba hakine ki nong kendong khanta ma ki nong kendong ni loi i ba sibun kijing kijing jenjar jong ki paj ba ki don ho ki la don kilinti kisingkin ya ka ba ki la yo banyak mereka dong long tang kilinti kisingkin ki ba long tang ka kendau wat kimpat yo ya kata kajing siang mau lani kajing siang rong mereka long ka surak kendau kini kepat kini isar Kristen ban pejlam ya kini ki kendong kan serat dekan ni kadang kathan kajungi bat kunju ke kasapuas kecil ban siang rong ya baro ki kendong kan serat akan ni kadang kathan kajungi bat kebasan pat ni kepat di isar Kristen di badon lang akan ni ke sarkar MDA bat ibadero i deputy chief minister kajungi ba sengau ha ban pentiu kertano ia ka PSC Motokda Shaka CFC kenang ba ki pajba jong katu ka dong kathan ru kin khamsuk namar ba kin yoru ka jing mentoy namar ba hagini ki khendiat hagini ki snam ki ba ngilayo i ba ngilay saja praktisi ban ya let yawan ba sibun ki jing duna hakani ka PSC jong ka Motokda bat ni kerpat kabla jur ya kani ka sarkar ba la kumnu ban menurlong no ya kani ka isu jong ka ko chakhia na benta ka dong kathan jong ka siliak hantai hamot hopda i sar Kristen la kumnu ya kini ki isu ka ba ni saj ban ya dawa na kapor sakapor nadu mswa ba hadu kini ki sni ba ni kum ki khun samla jong kari bergejab ben reng ni dawa berapor na kapor sakapor ba la kumnu ban penurlong ya kini ki isu jong ka jat ben reu kenang ba kapateng ke bansawan ke jongi kan long ka rikasi ke batibreu tiblai long ru ka rikasi ke bayat baik jadi hak babun kilian. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.